नेपा च्यानल सोयाजना दिबी सकल सोकुमी भाजो मेजपिन्ट धुनुगुलन छे जोजोल्पा नापन लस्कु सेना जना जी सुशील साई सिक्किम सोयाजना दिगु दु ज्याजो ठुगु वाले ठुगु ज्याजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया च्याताइले अलि रिपिट टेलिका सोमबार सुतेसिया झिन्छताइले व बुधबार निनेसिया सोताइले नेपा च्यानल मार्फत सोयादी फै ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग वंगु वाले ठिठी थासे जोगु ठिठी गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकपिनिगु न्यने न्यबा चुनागु ख थौया ठुगु ज्याजोसँग ठुगु वाले ठिठी थासे जोगु ठिठी गतिविधि रिपोर्ट जनावेगु दो दक्षिबले नापा हाइलाइट्स मोनी नख पायो जात्रा खुल्ला मञ्चे अवरोध सी चिनफिङ या आसन्न भ्रमण 2021 या नीति दिवी चाल वंगु 12 गते आइतबार निसे हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु तरंगु नख मोनी सुरु जोगुदो झिनु तक ठिठी शक्ति स्वरूपा देवी या पूजा आजा याना ठुगु नख हनेगु चलन दुरासा पुनी तक या धुनी थ ठिठी या त मोनी या पहा भनेगु चलन दो ठुगु नख मेगु नख सोया विशेष कथा हनेगु ये थै विषय छगु रिपोर्ट वंगु आइतबार निसे मोनी नख आरम्भ जोगुदो झि सकल हिन्दू धर्मावलम्बी तेस कौलाका पारु निसे कौला ठो नवमी तक ठिठी शक्तिपीठे हुना पूजा आराधना यागु ये दक्षिबे नापाङ्गु दिने अतिदैगु कौला ठो पारु खुनु शक्ति स्वरूपा भगवती या नापाङ्गु स्वरूप कथा देवी शैलपुत्री या पूजा आजा यागु ये पर्वतराज हिमालय या म्याया रूपे उत्पन्न जुम भगवती या त शैलपुत्री तयातागु ख अति हे सोमबार खुनु ब्रह्मचारिणी देवी या पूजा आराधना यागु ख ठुम देवी दुर्गा माता या निगुगु स्वरूप ख ब्रह्मचारिणी देवी या जव लाते जपमा व खव लाते कमण्डल खङ्की भई ब्रह्मचारिणी देवी या आराधना या ततासा तप त्याग वैराग्य सदाचार व संयम वलना वै तैगु जनविश्वास दु अति हे सुनु या दि खुनु देवी चन्द्र घण्टा या पूजा आजा यागु चलन दु सिंहवाहन दुम देवी या ध्यान व आराधना या ततासा भूत प्रेत या बाधा दैमको तैगु जनविश्वास दु छिपाला दुम थुम देवी या लाते खड्ग नाप तिथि शस्त्र अस्त्र खङ्के भई वस्पल्य शिरे घण्टा आकार या अर्धचन्द्र दुगुजिया चन्द्र घण्टा देवी तयातागु ख अति हे चतुर्थी या दि खुनु सुल्य थे तेज दुम देवी कुष्माण्डा या उपासना यागु ये ब्रह्माण्ड या सृष्टि याम देवी या भक्ति या ततासा आयु यश बल व आरोग्य भोलनी दैगु जनविश्वास दु च्यापाला दुम वस्पल्य लाते धनुषबाण कमण्डल पलिस्वा कलश गदा चक्र व जप मान खङ्के भई थे कथा पञ्चमी या दिस शक्ति स्वरूपा भगवती स्कन्द माता या पूजा आजा यागु ये पलेस्वा या आसन धुम तुयुगु वर्णम व पेपाला धुम वस्पोलिया मूले स्कन्द कुमार न खङ्के भई सूर्य मण्डलीय अधिष्ठात्री जुगुली वस्पोलिया आराधना व भक्ति यापि सकल भक्तजन पि कान्ति व तेज सम्पन्न जुइथैगु मान्यता दु थे कथा खस्तिया दि खुनु पूजा याइम देवी कात्यायणी ख पेपाला धुम सिंहवाहन धुम वस्पले कात्यायणी ख सप्तमी अतिदैगु फुलपाती या दिखुनु शक्ति स्वरूपा भगवती कालरात्रि या पूजा आजा यागु ये हाकुगु वर्णम स्वंग मिखा दुम पेपाला दुम हे देवी कालरात्रि ख थै कथा मास्तमी खुनु भगवती गौरी या पूजा आजा यागु ये रासा ठुगु दिखुनु नेवाटेस कुच भेनेगु चलन्दु नवमी खुनु शक्ति स्वरूपा देवी सिद्धिदात्री या पूजा अर्चना यागु ये मन टुंगु पुवंकी म देवी जुगुली थुम देवी या त सिद्धिदात्री तागु ख ठुगु दिया त नेवाटेस स्याकुट्याको या दि कथा क्यागु या नावया चुङदु तासा ठुकिया कने खुनु दशमी अतिदैगु सिनतिगु दि कथा क्यागु या नावया चुङदु थै कथा पुनि तक या दुनी थथिरिया त पा बना सिनतिकेगु व ठिठी परिकार देका नकेगु चलन्दु विगत निगु दशक निसे स्थगित जुयाचंगु पाया जात्रा नापाया दनिसे न्यागुदो यले मोनिया नवमी खुनु पाया पिहा वेगु ये ठुकिया निरन्तरता ठुगु देन जुल थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार हेर्नुको दुस्यारिस विगत निगु दशक निसे स्थगित जुयाचंगु पाया जात्रा नापाया दनिसे हाकन चकन्यागुदो यले मोनी या नवमी खुनु ठुगु पाया पिहा वेगु ये ठुकिया निरन्तरता ठुगु देन जुल यले पिहा वेगु पाया मे था सोया पचा बिस्क कथा याइगु खङ्गे फै यले महालक्ष्मी निसे ल्याकुइ ठेंग वेगु पायो या त थसिमल पायो ट्यागु ये विशेष याना खड्गी जाति मेय छ बले कुबिया महिषासुर या बदयाना हगु छ या लुमन्ती विजय उत्सव या रूपे नायकी बाजा या ताले मेय छ कुबिया चोक चोके प्याख हुला ले चोंगु प्रत्येक देव देवी या त मेय छ या लाछाना का बाजा सहित सोम पायो पिन्छ खड्ग जना उगु छ लाकी पि महिषासुर रूपी जनमानस या त लिनायम के गुयै ल्याकुइ ठेंका ठुगु जात्रा कोचाकी गुयै थनिया पायो मेय छ सहित पिकाइगु जुया ठुगे या त विशेष महत्व क्यागु या नावया चोंगु खुला मञ्च या त स्थायी बस पार्क ढेकेको योजना कथा
ढलान यागु याटेंगु तासिया स्थानीयवासी तेसँग अवरोध यागु सांसद भीमसेन दास प्रधान ये महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी वडा नम्बर 28 या वडाध्यक्ष भाइराम खड्गी लिसिया आइतबार सुथे खुला मञ्च थेमपि स्थानीयवासी तेसँग जस्ताया बार शंका भ्युगु ले याना तगु ढलान न शंका भ्युगु मोनिए इले खुला मञ्च न देखिगु लिसिया पिने मखंग जस्ता पता तेगु यागु सोकुमी भाजुमेजबी ठुगु समाचार जिमसँग नेवा अनलाइन न्यूज बाखे साबार्यान गुख ज्याजुले आरास दिपाई जितेंगुदु ठो बजाको दिपाली भाग्न ल्याउँदनीगु तिथि गतिविधि रिपोर्ट नेवेगु हेजवी आरास पल्क ब्रेक थु बजाको दिपाली हाग्न स्कल सुसियाना जुना छिकबिन सस्या जुना दिगुदु ज्याजो ठुगु वाले थौए ठुगु ज्याजो सन जिमसन ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकबिन गुन्याने न्यावा जना गुख ठ्वे झोले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ या आसन्न भ्रमण या त कया सरकार थौकने सुरक्षा व्यवस्था नीति जायना जंगुदु सरकार सी या त राजकीय भ्रमण या हे हैसियते Z+ सुरक्षा बेगु तयारी याना जंगुदु ठ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयारी नेगुदु सोयारिस चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ या आसन्न भ्रमण या त कया सरकार थौकने सुरक्षा व्यवस्था नीति जायना जंगुदु सरकार सी या त राजकीय भ्रमण या हे हैसियते Z+ सुरक्षा बेगु तयारी याना जंगुदु थति जागु सुरक्षा राजकीय भ्रमणे वैबी अति विशिष्ट व्यक्ति VVIP या त बिगु ख थम राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणे वैगु जिदुङका नेपाल या नीति चिनिया राजदूत वौ यान्छी सरकारिया मन्त्री नाप्लागुली तीव्रता बिउगुदु यान्छी थम राष्ट्रपति या भ्रमण या त विवाद रहित व त्रुटि रहित ढंग सुरक्षा व्यवस्था मिले या त गृह मन्त्रालय या त इनाप्यागुदु गृह मन्त्रालय पाखे ढासा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी व राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग या प्रमुख नाप सेनाया उच्च अधिकारी पिनि दसता राष्ट्रपति सी या भ्रमण सुरक्षा छुन कथा या त्रुटि मजुके या नीति निर्देशन बिउगुदु उच्च स्रोत या कथा राष्ट्रपति सी या भ्रमणे पेंग विशेष गाडी नेपाल हेगु तयारी चीन यागुदु थुके नीति परराष्ट्र मन्त्रालयले तक चीन लबिङ या ढुङ्गुदु सरकार राष्ट्रपति सी या भ्रमणे पेंगु चुनौती या त केन्द्रित याना सुरक्षा योजना देखुगुदु स्वतन्त्र तिब्बतीय नामे जुइफुगु विरोध चीन व हङकङ या सुपुर्दगी सन्धि या त कया जुइफुगु विरोध व दक्कु किसिम या सुरक्षा चुनौती या त कया सुरक्षा योजना या तयारी नेपाल सरकार याना चुङ्गुदु सन् 2020 नीति अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा अतिरहिगु DV या नीति आवेदन चागुदु बुधबार निने चिन्हिताई निसे चागु अनलाइन आवेदन 5 नोभेम्बर 2019 निने चिन्हिताईले बन्दिले ठुगुदे आवेदन फारम भरेयाबले पासपोर्ट नम्बर पासपोर्ट या म्याद व इमेल थाबा अनिवार्य यागुदु सम व्यक्ति छपजको आवेदन बिफै छपसिबे अप आवेदन फारम भरेयामु व्यक्ति DV या नीति अयोग्य थालु आवेदन फारम भरेया त शुल्क तुइमको दिविया ऑनलाइन फारम थमेसिया हे भरेया त व फारम भरेया ढुङ्गा वैगु कन्फर्मेसन नम्बर सुरक्षित तयार देना लिचो सार्वजनिक जुइ ढुङ्गा वहे कन्फर्मेसन नम्बर या आधारे थ द दिविला मलागु सिले ठुगु द 55,000 मुनुटेसन दिवि चिट्ठा पाखे अमेरिका या भिसा क्याखनेगु दिवि अमेरिकी अधिकारी पिन सथा व्यक्तिगत विवरण या आधारे कम्प्युटर सिस्टममा दिवि या नीति योग्य व्यक्ति पिनुगु छ तर DV ल्याबमा अमेरिका या भिसा क्याखनेगु निश्चित भाषा दिनु वो ढुङ्गान थिथि सर्त व प्रक्रिया त फुवनके मागु अधिकारी पिनसँग धागु नेपाली पिनसँग DV या आवेदन फारम भरेया है भारत पाकिस्तान बंगलादेश देशे चीन नेगु देश या नागरिक पिनसँग धागु DV या फारम भरेया मले DV या आवेदन बि मदेगु देश त चीन मुभूमि जन्मभूमि ब्राजिल क्यानाडा कोलम्बिया डोमिनिक रिपब्लिक एल साल्वाडोर ग्वाटेमाला जमैका मेक्सिको नाइजेरिया फिलिपिन्स दक्षिण कोरिया बेलायत व भियतनाम का छारासा उगु देश या 50,000 म नागरिक पिन त DV ल्याब गुली निवेदन बि मदै तर चीन या मुभूमि जन्मजुटी बाहेक हङकङ मकाउ व ताइवान या बासिन्दा पिनसँग भाषा DV भरेया बेगु सोकुम बाजुमेजबे ठुगु समाचार नजिमसँग नेवा अनलाइन न्यूज पाखे छिकमिनेगु नीति साबार्यानो गुख सोया दिल ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी भाजुमेजुबी छिकबिनगु थासे ट्वालेन छुन कथया थजागु ज्याजो द जुइ ढुङ्कुगु व जुइ टेंगु दसा जिमता स्वापो तयारिस आरास ज्याजो इन कोचा टेंगु दु मेगु वाले मेमेगु थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकबिनगु न्याने यबेगु हे जुइ तासे जि सुशील साइन थौयगु ठुगु ज्याजो स बायावनिगु जफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा